omukama w'obusobozi Bisaka orukwebembera enkyereza y'omwe ashabira abiikyerezo okukora ebikorwa birungi ebirikuheereza Ruhanga ekitiinisa nikwe nabo babaase kutuura omu busingye. Bisaka nagira ngu abiikyereeza nibakora ebikorwa birungi obwo barikurabira omu kukundana hamwe n'okukorana amaani. Ekigambo kiyobumu abantu bateerane okwawukana kwero kimu omunsi yoona n'ab'engabo esitaani eyakukaniza abantu ba Ruhanga boona eyemereire mu nganda sitaani ekemerera mu madiini hamu n'amahanga abateeranize babe bamu babuuzangane. Obusobozi Bisaka ayongire yasiima President Museveni ahabwa okutaha obusingye obuhwerire abanya-Uganda okukora emirimo y'entunguuka omu maka gaabo hamwe n'okwimusya entaasya y'ihanga. Itwena hamu abaikiriza obumu n'abanywani baitu boona abanya-Uganda tubuuza muno President habwokuba akaleeta obusinge mu ihanga lino akalwanira obusinge yabuteekaho nikyo mukorana na saa zino nitukola emirimo yoona emirungi etakucwa amateeka. Kitoka abahenare mu government simba busobozi akwija hagadi akuwa nambe busobozi hona nambera aja asomesa abantu ayegesa abantu abana abantu buno kandi ayegesa enkurakurana ayegesa abantu gonzangana omuharanga ero abebembeza b'eddiini aboona bari kugamba ngu batuura batakusomesa batyo abantu bagamba nti Ruhanga atuura mu iguru omunsi tatuuramu barayija hano bakigambe nti tiriko batusomesa. Omukoro gwetabirweho abantu abarugire omu mahanga nka Tanzania, South Sudan, Democratic Republic of Congo hamwe na Kenya. Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka amazire ebiro bina omu bukwenda bwa Kapemi arikwegyesa ekigambo ky'obumwe n'obusingye omu ihanga otiireho n'okurondera President Museveni hamwe n'ekigombe kya NRM akaruru Gashakwa Thomas tumwebaze.